Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku-video le. This is the Week of Entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi ezintsha. Kuthando nesithembu kulokuningi okwenzakalayo. Ngemva kokunxuswa kuDina, uMseleku uyenza abafazi bakhe bonke ukuthi bebukele uthando nesithembu. Uyenza bebukele i-episode ka-8 May 2024. Lapha-ke bayazibona bekhuluma lokhu ababekukhuluma, ikakhulu ama-diary sessions. Kuma-diary sessions yikho-ke lapho okwakhulunywa izinto eziningi kakhulu. Ku-diary session uMseleku yena uthi uMacele nguye o-treatwa njenge-queen. Uthi kahle kahle umtreat-a more than a queen. Yena ngu-errand boy kaMacele, uyenza konke lokhu okufunakalayo nguMacele. uMseleku utsho njalo futhi ukuthi uMacele angabe lokho esenza lokhu akufunayo, uyagcina esemehlisa esihlalweni lesi akiso. Umusa Mseleku uthi uMacele akasebenzi kodwana akashodi lutho, uthola yonke into ayifunayo. Lokhu-ke kuzondisa uMacele ukuthi yena akahlalelanga imali. Uthi nxa uMseleku ebona azathi yena uhlalele imali, angasuka ahambe ngoba yena imali akusilutho kuye. Yikho-ke ukuphela kwevidiyo le. Melela enye ividiyo ukholise idrama eyenzakalayo kuthando nesithembu. Don't forget to hit the subscribe button.